the Tachamato for Kikaya wants them. That's why they come in now. Sana Kokami so swell. I'm coming on now. Sana Kokami so swell. I'm coming on now. Sana Kokami so swell. Oduma Bay Foja, the warrior prophet Gideon for yes, you don't know. Yenana Kia Seko. Gideon, the warrior prophet. What's in the 12 say, what's in the what I know, quay. All the hours said that, that man, the man, Obama was in so much son of a way. Above one in a catch, what is also concrone, what is also concrone, say, dear, what is also concrone, any other way. A dear crown, now what you say, and the other over here, Prophet Gideon for yes, I don't know, the warrior prophet, so go crush on him, to me, not send him, or the edge of my one, it's about my chipping in way, no more, then you're a son, then you're going to, then you're Jumapa, then you're worried, no pump to a mother, and if I can say, draw, that's when you draw, to me, vanity, to me, oh, man, it's a would you bring in one only at Tiamu? It's Yakika Fue, Monkawa Nuntum, woman was it, that's also go Krona. Abusia apom ti say medin the war prophet Gideon for yes na fe mo dumu jata me ya wututu jatu go eke osofo padwuma bi yem enne anwumire ya san yaba edi sunsun mun nsem ena ebrew enne de ye wura bonkani mu ankasa me say enne ka kire onyachi ye wura bonkani mu afro bi no fro bi say the war prophet Gideon for yes eke osofo padwuma bi ye eke across the bridge yaba ene de edi sunsumu niyama na ebrew ene ye gbawura
si ensuom apum eno ne anadwo yi enne me no ebawura me nti usi bet me pacho ya no amiemu yie wate usi bet no na wamiemu yie enne ye bawura ensuom tumi e wonsuom ahonhom egu nsuom tumi e wonsuom na osoro hema na hefa saa ne sesei owo osoro hema no hefa sei no owo Persia ne yere no hefa sei ne yeden owo enne ansa ne program yi be kwa wieye no no hunu ba bia osoro hema ne yeden ewo ansa ne program yi be kwa wieye no ye be hunu de enti akonfo egu nsam omu pagya na omu botwedi ampon no masa abo asase ya ansa ne program yi be kwa wieye no ne wahunu eniyema ewo sunsum ene de sunsum sam kakra eba honamani eba bebie wani na mabie waso na machiro se de ahonhom ye dwuma fa na wonfa niyema bitrara na wotu anamo akoba bia na wahwe ho yie wotu anamo atia baabia na wahwe ho yie na wonu se baabia metia no eho tora na se ho ye mbre mese wo baso a na wa share video mese enne de ye no be wonu the reason why ye frɛ maame wata wo be wonu the reason why ye frɛ ne maame enne me kyerɛ oni nyina so wo twero nim me mama me ayada bia me kara ade bia be de bema wo no me ye afiri twero nim na me de ama wo oto na asem ye sunsum onya me na asem ye oja enne ma be kyerɛ the reason why ye frɛ maame wata hwan kropo ne fe ne maame wata de kura hefa saa no wo ne dwumadie ne sen ede ade no wo ba asati so wo ba beye maame wata de hefa saa no wo firi a wo ba ye ni wi ye tie si marine kingdom mesi wi ya den tie si marine kingdom enti ene de ye wo beye 30 minutes penti wo ba so no wa share video na nya de bi ya na ye ba beye den ye ba be che enti wo ba so no wa share video no mameli de ye ho anhira Mr. Wusu ho te sen erade nka ho ne erade to anamo ensi queen erade enhira no ma ne ma enda ne ma ho me ba cho ba so no do comment ya ba me ba ma baby ye ho anhira ba pa ho te sen erade to anamo se mami Elizabeth all the way mami gift you ho te sen odoma nkoma kire ma entutu anamo onye den ensi ade bi obi bi ahwe bia no odoma nkoma emfa ma no Archangel Metatron, Holy Lydia, Yama, Lydia, Vida, I know it's true when I have on the sway. I'm from running chain. Oh, Yamiti, and when Yamiti, I ran Yammy to meet you. I see a legend. Oh, no, who could do for Yamino, or Yadia, and I know I mean that you know you're portrait upon Yamu. If you're me to me, and a medium man of the idea of us, see you come so far away. Oh, dear, come, Debbie, in your grandson, you'll be the common. wasi yeko Gideon Karante erade eba kwama brother ne Yehowa ensira no tutu anamo ensi erade mfa mfra domu nkwa domu enhira nko nhira mu musuo ka de opa wo seye ye obosuo ene anwumire ye baba be kyerɛkyerɛ tumi a ewo epum ye ka epoa onte epoa seso ehu epo egina ho ma ensuo bia nti ukuro mu nsuo ebopum nsuo bia tire ko bopum enti ye wo se wo nyankopon wo bo ade no na epo oda ho enti ne epo no enye nyame ne bo no na oda ho enti wo se wo boaboa nsuo anno na wo to ni din epo enti epo no enye tumi ba akopeu eya honhom bebre ene o maka bom ene me ba be kire wo ne mankasa epo asoche na ebo no a different story and different spirit all together cloud na ewo ho no cloud no murunkum ne de nyame ne de twafa ho epo no murunkum na ewo ho no nyame ne yeye na epo asoche no o ya hantan eho ne maame ne yeden
Ewo. Oya hantan. Eho ne maame ne yeden. Ewo. Me say ene me do ko deeper to deeper ye nche. Entu ba so audio share video ne nya de ya ne no ye betene ha yeden ache. Nyame wo bo ade no na de bomu no. Wo se na saase ye saka saka ni nsuo. Na waboaboa nsuo ano na wotu ni din queen ye wo Asia so adjoin ye waboaboa me ba cho ene wo question bi afabra ene ye be answer all questions question bia wo de beba ne be answer ma question bia wo de beba ne be answer ma nyame ne bo epo oba ye na epo da ho nti oboaboa nsuo ano no de kan ho eno nti de nsuo bia tine kobo pom no nti nsuo tumi edi wachi na untimi nko ukurum enko se ukurum nsuo a utimi sa epo ede ye direction because ukurum nsuo na tine bebom nsuo bia report ma epo okay headmaster no nsuo bia report ma epo sir ensuo bia no o report ma epo enti epo no onye nsuo baako wo ye nsuo eye nsuo ena akabom ena ya frɛ no epo enti wo so oboaboa nsuo ano na otu ni din epo na epo no sunsum ya fɛ ni bila swaga it means artificial heaven. Spiritual name no. Yes. Bila swaga. Epo no. The spiritual name no. Okay. Bila swaga. It means an artificial heaven. Okay. Epo no eda wo sa no. Eyo mayo. Na sa ye kuro kese pa. Epo no. Mo amuko didi ankwasi asem ko kisi amanfo empo ano no. Eyo man kese a wuwure mu you have to be salute. What am I doing sana to me echi no. Wuwure mu you have to be salute. Yes. Because enye kuro ketwa na wo ya dan. Eyo man pa. Ekese. Enu nti ne fan artificial heaven. Bila swaga. Okay. It means artificial there heaven. Sana pone wo ho na ye dan. Etie. Enti wo say boat bia enam poso no ye de marine edin ato boat ni so. Police fu akura pa wo mo hwe eposo no ye frɛ wo marine police. Marine do mo nkonja ho. Because one fast din ni anto boat ni so. Na wo de ko twa epo na maame ni be minimum. Because ene japade. Onimu no. Okay. Enti no epo wo ho no mo no. Epo da ho no mo no. He carry power and authority. Na enkrofo bi maame ene epo ne da ho. Timu ho pa. Wotim. Tumu ya mo kompo ano anadwo. Ena osofo bi kire wo. Akwankire wo mpo ano a. Me pa acho kire na dia. Wonka. Enye so bibia kire wa epo ne gate da no. Ye wo time a gate ni bie. Ena gate na ye den akatum. Ti ya mo amko tena mpo ano ko miemia mu nufu mo ko efefefefe mo ano no. Mo fa ohaw amane musuo kwanana spiritual marriage bebre ba adokoro woni masturbation bebre ba adokoro entimi nkono ejina wo ba wo ne ba koda wo mpo ano anaso ba ko have sex e wo mpo ano because na pone wo honom ni tumi wom ahohom tim na nyame na astop no enti nyame so odi ni muru nkum ayadan etwa ho ahia no odi adaban ene apono atoto ni mu wurum da dia adaban wodi adaban ene pono ayadan atoto ni mu enti odifuo bi ka kire o se kompo ano koye direction ma mie
manen chira wo akwankyere na wo chira onimu yie Sa. meka asoma meka me bato muntie ni yie pa enyo bia no be chose kwampa no koye ade no di so don no akoye maame wo ba kofa musuo wo ho wo ba kofa ba lock wo ho wo ba kofa spiritual marriage wo ho wo ba kofa bayiye wo ho wo betu kofa mamu ata wo ho enne meka dokora semo na achena wo soma wonyonko no epuni gate danu o ya what time ma gate ni ye den ebie me say ya what time ma gate ni ye den ebie kan ye nko odi for mbese ya hwe bi awo Genesis 1 verse 9 no o se no Yakobɔ ka se insuo a wo osoro wo se insuo a wo soro ase ene moboa emmoboa no wo faako wo se emmoboa no insuo a wo soro ene ase emmoa no enu gine epo no so eduru anadwo a ne soro akabom epo no so bia wo kota akompo ano anadwo pa no asema meka wunim eduru anadwo a ne ebo no asi ene soro wonhwa wo enya soche na ebo ka wonhwa wo se nsuo da hoda because epo no eduru anadwo a ene esoro crowd no ye den kakatale kan ye go wose nsuo a wo soro ase emu anu wo faako na wo hunu asase pese no Yakobɔ frɛ pese na asase na nsuo mu anu no de Yakobɔ frɛ ne po wose nsuo mu anu no Yakobɔ frɛ ne po enti epo no ene asase achemu pe ene wiase achemu pe enu ti ne country bia wo be kɔ no epo da ho country bia wo be kɔ so na epo da ho ekuro bia wo be kɔ so eni asase achemu pe enti epo wo fa eni the whole world so yada yi wo fa me betie no kura asem wate epo so papa enti epo no wonye ketwa baby wo se edidi ago hwe ento bi kyerɛ wa kwankyerɛ wɔ mpoano a wamu a bisa no yie enya wo ne nkwa no nkɔ yama ma sa no ankɔfa bibi wɔ hɔ yes toti yate mpoano no udi agora wɔ hɔ mo amukukɔ beach wuro mo ho fefe mo cho no munya mu no hwe mo mewa bom ne mo nkwa koda bom ene mo behunu mo sinyina bedwire firi manu Foti enemy keep to me a wo see mu akyerɛ wo na wan ko di agoro wo mpoano wan ko kisikisi wo ba wo mpoano dabi ne mu amo mu hwehwie bɔɔla gugugu nsuo mu no hwɛ yemma yani na wo na ne de wo hu no hwemese empechem ne adura yi kaka wutiri mansan wo de aduru ko ba bi no ko de adura no kaka wutirim se aduro ya mi ko din da akye no e de ade ne beba me mabrabo ensunsanso ben ene beba me ne me maso hwe wodo mesi ansa ne program e be kwa wi e de wo left and right wa brabom e so ma wani da ho emu bebre wa yani na ho so dia se ye ye bibia fa bibia normal was nyame ne tu ni din epo nyame ene wo tu ni din epo enti won sem boat bia esi posom ana kanu bia esi posom ana ship bia esi posono ye ya chro marine din ayeden egu hon police fo akro ba wo he posono ye form marine police adentia Without adentia edie na abrofo ne hunu ye a wo mo ye shape no mo de marine din to so abrofo yi wonnim se de o mo tie ye se ye nim sunsum ne yam abrofo ne they know than us wo mo nim sene yen because they believe in spiritual things adie bi obuni be o be consult won fa ne panya da bisa wo se edie na obroni ni hunu ye a wo chiro marines no wo fa de hwehwe ships e de be ship ni bi wa ye design se marine symbol ne bo ho
before symbol no bisa wo se mamuna triangle no hwan ne te wo no spirit ben ne te wo wono de pray twama ni akowuram shape twama ni akowuram America of all people kudampo ehunu ade ewo tokuru sa tokuru ni tokuru ketwa emu nsem pi bibi wo baabi yo bibi ni baabi anka wo da anka wo pro no wo nya dan wontum me se ne me ba be kira we abayifu wo mu wura pumu da abayifu betima be ju sika ko shepum wo betima be ju wani mo nyama ko shepunim wo de te wa ben akọ ne koye wa den si ukoyi wo ba akoto ma mo ata no ko do ma abayifu powers ma wata wonu ni mabayifu powers odifo bebre o chi o ma o mse ma chi bayiye bebre woni pa ko be boni din se do ma me powers ye ma no wata o mso mko nsu ase na woni nya bayifo bia na timi ko enye kwala bayifo nkurasefo bayifo ni bi ni ko o ayo mo ma enti shape a ekopo so no ni nyina ye design ne marine way enne me ka sunsun mu nsem a kire wo do won se anamo obu anu akogina mpo ano ne wo di wurof ne wo akogina mpo ano ne wo di wurof epo wo ho no no eniema egum no ni se nyame bie wani wonu niema ifiri pumu babonten a you will never even believe it ukogina mpo ano nkodi wurof da kan ye go odifo ya toaso e wo Job 38 verse 8 no wose na hwan na waka epo esese apono mu wose hwan ene ka epo ese apono mu enti nyame no waka epo ase apono mu wo mie no dabi wo bie po a ai ke betwi afa yeso papa e betwi afa yeso kan ye go wose na hwan na ka epo sha apono mu sa bra efiri asase yempu ye wose bire fon ba bie epo efiri ye o firi asase yem eni pie ye ifo ntina efam bie nso yes enti no yen yeti nsuo so me se yeti tame bombo so yemu bebere wa yemu ade tame bombo ne yeti so bebia woti enana dwi nyina ho ye nsuo ma obi metu bohu obi tu asase na obakoto nsuo yen yeti nsuo so to bi fira asase yem asase no nyame nsuo keke eni nyina ye nsuo eni nyame de asase na to eniama yen ya sora se yenya no oga yenji hwini yenya no oga ne da ebe mini no eho ne ebe hu ne yelas me se da ebe mini no eho ene ebe hu ne yelas yetitame bombo so ene me ka bibia choche asase amenu mienu nyina te so yensuo kofo obi no mna metu nsuo wo betu a kotu nsuo wasase ne so wo tu nsuo a wonte asase bie ne hobie wodu nsuo ne ho asase bia ni ho biem wotu nsuo nko a ne ba yadan it means no yeti nsuo so ene nipa korampo ne yefiri nsuo mu me say nipa yefiri nsuo mu so don't joke with water don't joke with water nsuo ni agoro kora emfa nsuo ni agoro don't joke with water adentini Nicodemus wia ne ho eko nyame ho Nicodemus waso kyerɛkyerɛfo papa farisifo no wo mo ba bebisa bibia afri nyame ho a eno de oyɛ papa wo mu bisa wia wo so oyɛ fo wo se ne de wo frɛ me papa to dia tie mesi Nicodemus wia ne ho ko nyame ho Nicodemus wa bi wa kenkan was watch the chirefo papa and then the offering papa so the asie ye mu bebere wa ye nim ade pa ne so ye mpe ye pade fu poli tomato sa apeche adufudi ade ene ye pe ye mpade pa kan ye nko John 3 o se no onipa bia o friend Pharisee ni mu
a di Nicodemus a o ye Judafo panyin bi sa ono no ba Yesu nkyɛn anadwo wo se wo ye Judafo panyin na wo ba Yesu nkyɛn anadwo wo wiewia ne ho sa beso bia okwa no se kota okɔ no nsuo beso bia be hunu no to wiewia ne ho abanyame nkyɛn Nicodemus li ababisa adeye sa na sofo bitie yes Osino bisa ne say Rabbi yenimisa wo firi Nyankopɔn kyai na aba so ɔkyerɛkyerɛfo tie de wo kan na obi ntumi nya nsankyerɛne a woyɛ wase obi ntumi nya nsankyerɛne a woyɛ agye so Nyankopɔn ka ne ho agye Onyankopɔn ka ne ho na Yesu wase ne say nokware me say wanwo obi foforo a wase wanwo obi foforo a ori ntumi hu Nyankopɔn enti ansa ne ebe wo foforo agye ye de unu nsuom ene ye fro ye awo foforo no aya da bia mekahwe se wasore no se ye bo wasu ekota nsuo gu adiem ne de petepete ho so Mary Made cross Madelia wa masu me say se wasore ne ye bo wasu afo de dem e no nkire asubo you had the bebo asu kire yen no wo bo wasore dem wo bo wonsu atinim me say enemi ka bibia kire wo ne ansa ne wo ye odifuo na wo kobo obi asu ewo ensu a atinim a enemi kire wade bia we ye finish stop evil and a devil incense wo kobo obi asu wonsuom na wo peso hunu se tumi wo nsuo ni mu a me pa chokwa fatade we etum gina ho seconds wo be wo se nsuo no se tumi wo mu a ida se ebepie ane nam nsuo nani a nsuo anasi nsuo be huru potapotapotapot no wo se tumi wo baabia wo ko bo nipa na su no emfa ne nkoho wo bi wo ho no mu a ni fie bosom wo ho wo bi wo ni fie bosom wo ni fie obi wo ho a tumi wo ni fie wo di na wura nsuo ni mo pami tumi na fa nsuo ni ma be fa ne ko ne e dia hye wo se wo sofo no wo di na koyi onyankomade ene me kire osunsumu ne yama enti ansana wodu obi be ko nsuom no akobo na su no me pa achew ko visit nsuo no for some days or months because there is spirit in water enti either so be devil incense bi na dia tu nsuo nim wodu ko nsuom no de sa de we tu nsuo nim a se bosom wo nsuo nim obepie se dim obi wo nsuo mo beda ne ho adi se denchem wo nsuo nim obeda ne ho adi se nini bi wo nsuo nim obeda ne ho adi because nsuo mu tumi no o ma anya denchem a no aye nini eno na aye tumi ati nsuo mu denchem nini ene se mo no mo ya bosom enti sa spirit ni wo nsuo ni mu a ebeda ne ho adi ayeden akyerɛ wo ansa no do nipa ne ba wo ba kobo ne so bi wo no ma na kom honhom wo ne so the moment ade ne be wura nsuo na afa no atiesi enyesa atiesi kura wa mana yera to dia se wa mana yera wa mani pa na yera ne wo sofo we ni so ati ukire timi mafie bi ene to so de ampare ya bayi ene wo do be ko ye be chewe because ene ni asofo no mu di nya da bi pemachi mo da ya be mo kra chichim eti ansa na wo be yesunsum ade ama wo bi no me pa acho ko nsuo ni ho ekọ bomba ye se dimu obi wo nsuo nim se spirit bi wo nsuo nim ana doafo bi wo nsuo nim mu a kɔkyekyere no Bible so obekɔ ho de fu ofi ya gye wa kyekyere na ansa sa no do onipa ne bekɔ a we de osofo no ato team da se abra no atesa ne membe no beko gira nsuo na no o se ne ye ebe besu ene ye ba ko bekɔ sa ti ye ya dia ye ma ye ninna ho ena woye osofo na wonya spiritual person na enko nsuo mu nkɔ ya de na wan sha wo be hye de wunhia wo de asem beba so wo ye sofo na wo nya spiritual person don't try water and go try nsuo don't try see wo ye normal pastor wo ye evangelist me pastor don't try and so wo bi nko nsuo na nse wo hunu wo fen so de esi wo sofo bi a minim so na okopetumi o so na okopeni ni o so na okopeni si wo nsuo ni mu anadwo na
ensuo bi wo ho no matomitim wo ye wadwe so kwotira na wo ye sofo no mfinyi ya obeyi wase ahwe fom se praga wo beyi wase aye dai ahwe fom se pragam enti wo ye sofo na wo mfi enyiya mesraw don't try and try ni wan sha ya mehunu fu a ye behunu pant so tiasie ya ma brada no wasresa ya mehunu fu a wo pant de be ya den ye behunu ehun pant na se wayira okay ne ko sofo de anabi konko ye de wo nsuo woko ye bibi enso bi wa ntwema wo be yu sulia so tiasie wo be yu sulia wo be yu sulia enti wo mfinyia asofo na maba na mo pe bibi ahunu no ya no mo be yira so tiasie mo be yira enti nsuo die me pa chawo ti ansa no beko ube akobo obi esu no konsuo ne ho kobo mpaye ne ko pe devil incense to nsuo ne mo hwe tra hwe ensuo bi wo no mu a emoti egum wudi agrodo obi ko wuram obefa na ko mo ni so atewo nwan wo so sramba mo ni so atewo and you don't joke with water. Debbie. And fence one ya den. Now would the diagora agro be ye den. A bit you. To your soft one, no cobo be a sure, sending Nicodemus, you and also a cotta or conum suo. Oko kukankwa. Ko Yesu wasim watch the chira for papa and they will find the papa for see ni wo find the papa why ya papa wo be pe bibi ntino wo bi wo be pe bibi a enya safo a ne te on chira oh you good so yanko odi for verse 5 no what's Yesu go ask me say no kwa me say say wan free nsuo mu ne honhum what's wan free nsuo mu ene honhum anwowa bia obi ye free nsuo mu ene honhum ene ye de awo obi that means I was saying depending spirit so depending spirit enti wo sofo bia wo ni spirit en go nsuo ho so tiasie wo sofo bia wo ni spirit don't joke with water what ye free nsuo mu ene honhum anwowa enti adenti ne sese me ko gina sore dem wo sofo di ayi nsuo petepete me so me ye born again ya bomasu woda wo maame ye funu no from one nine kopi uti ni nyina woda nsuo mu woda wo maame ye funu mu no from one nine kopi uti ada bia mekahwe nyamesom aba o nyamesom aba but nyamesom bi e lead nkrofo bi to the hair nyamesom aba o ba nyamesom e lead nkrofo bi to the hair no ko tira sore dem ni abowasu Mary Magdalene Mary Cross ne di nsu apetepete wo so yes ya abowasu aya anwo ya mfa wanu nsuom wo se wamfiri nsuom ene honhom anwo obia ene me bisa se ifa sa no ko ba asu na wo fro ho so yo Kristo ni asu bo be ne ya abowasu ana ya abowasu asore dem de ya ene ya mu obi so asu e wo swimming pool mo mbasu swimming pool no mo boa so di ase e twa da bia me se wo fa sunsun ade ana wo fa spiritual father bia pe wo bia onim nyansa ma me pe wo bia onim wo banyami mu a ade ya se wo sere e nyansa because aso be bro mo banyami mu a ade obudi kan sere ye sika dicious ani nufumi emi ape ba wo hu say Solomon wo bi se nyansa fide wurade ho o banyami mu a ade wo bi se nyansa ni nimdiye
so dias ye bisa nyansa ni nimudia obi wo sika ni nufuo ene to ene obisa sika nufuo ene to ene obisa ba nyansa de enti se wo pe obi am edna your spiritual father eti so hu no obi nyu pe obi oni mu nyansa oni mu de wonya dufude pe wonya sadua wonya emape Mudi moti so be a spiritual person pa no matu di nachi so that ben you say you are spiritualist or that bensim maami bensim do obedam ne wo echira semo me se bensim do obedam wo sika do obenyaw ne echira semo no e ho na be hu se mi hunu yanka na so mi hunu yanka ne nua bani ni na kachi. Different verse here asem bi Acts chapter 8 verse 36 no etifa so se Philippo born esu wo se no nam kwa so we kuro no wokoduru esuo bi ho yes oso koduru esuo bi ho na obiani ni ka se hwe Philippo ensuo ni o wo se ensuo ni o ede na simi esu bo ho kwan na Philippo se wo se Philippo se saudi wakoma nyina gidi a wo se saudi wakoma nyina gidi a wo ho kwan sa no boasi Philippo se me gidi se Yesu Kristo ni me nyankopon wo se me gidi se Yesu Kristo ni wo so fo ne kura wanyi nyame ni nti no odo kwan me si nyame yadoma o china me de nyame yadom ochira me de 7 demons angels oba wotu obofudi ya me patcho no ntia te kotopum newu wotu obofudi no wontia se no kotopum ne wewu ye wo angels bi wo no no mo wo soro de so ma baba ye demons nyame wapo hwa lelift se a me se wo ye female demon bia lelift ono ko da Adam and Eve no lelift ono wo baba no akunu aso ni abadaye enti oni abadaye le left ne kire saya ye witchcraft ye bayi guro sa le left no oni ne kire saya ye bayi guro enti ono no woni abadaye tina bayi te sa no tina bayi oni abadaye bayi ni momani sa le left ne tie le left ni bayi bai eno no oni abadaye wono no oye female demon wo ba enne no akunu no awe ta no tie abai fonso to sa yes o ma me kura abai wo bewe wo ifo when kan yanko o se na wa shama ne ti ase na me gina ye na won baanu sane konsuo ni waso mo baanu ye da woni pada no kobo nasu no no ye sikani wo ye sikani wo Ethiopia no kenka Ethiopia no omo ayi ye friend say omo finance minister do che kroni sikas ni nara no no hie subo difo ensuo mu no mo kobo nasu anya sore dem yes enja de bia me kampe wodifo bia waben wodifo bia onim sunsum wonim de won kyerɛkyerɛw no kope alikotofo yi bia ma me wodo beje ensu agya ena me ka no kora kyerɛw wobema ensu awalewo o diase me so obema ensu ayeden obema dimu bia be walewo kan yanko wasi na washama ne ti ase na mni gina ya na won baanu sane konsuo ni sa Philippo no opiani no na wo bo na su na so ye den wo so ye den wo so bo na su wasi no free su ni mo reba no wo so free su ni mo ba no Awurade honhom hwim Philippo wasi Awurade honhom ye den hwim Philippo a enti pe wo bi odi nipa wo nyame sunsun no beti ni wa konsuom abo wasu yes alikotofo no mdu konsuom aya spiritual knowledge nko a no si da bia ho ye odede no masturbate wadai mia wani wati me woni na ho after 2022 dey sign your eyes warrior empire what is sign your eyes things are knocking things so things are knocking things there you have to shine your eyes metie no kore no kore yaduro no kore so ye nkwa tie no kore asem na ma woni nya den enna ho so dia siem tie no kore asem na ma woni nya den enna ho enti yebo wasu e wo sore dem mu a yemo wasu obi bia so bebo wasu swimming pool mu no you are not qualified yebo wasu asore dem you are not qualified swimming pool you are not qualified gatem so you are not qualified and adware so you are not qualified
And last my mention if be the video be send them in na me pamocho sa video no eye way ya o maye eye boy bi ne e social media no o ye saade no wo ye pe no do wakodwale oba wa sore dem wo ye pe no wakodwale oba wa sore dem onye sofo wo ye boy bi a ono no film no ate yes so ti asem wo ye boy bi a ono ni picture ni ohun na no ano te se me prako onu na edi sensem hunu no asofo ani ma se bia ni so ti asem onu na edi sensem hunu o ya obeka se me di film na eba out onu na edi sensem hunu wo ya pe no na odi obi ko nu man to so a mo ko no ye mo saade no mo jimi ankasa e ma no a mo ko ma no ye mo saade no mo jimi because this is not the first time, this is not the second time. This guy is doing this. No di for back no di obi wura bucket mu no di obi wura bucket mu no wo na no to see to say me preko me wo preko bi wo ye fe no preko koke ho di asem me wo preko bi wo me farm ho ye fe no preko koke na no to see en se wo mu twofu so wo mu twofu 10 cedi wonu na edi se asem no 31st eno ogada e maadua bi eno do ba kotena pan mu se wo bo masu we eni hwehin enkwasi adwuma wo mo nkopa bira bi mo so tiase aye da bia me kahwa obnipa bia ne ho ye tan no odi nsamfo wo de hananim wo de hananim anu tusi sisisi kwamenafo woni pa bia ne ho ye tan no ensamfo kwan wodi ensamfo ne eniama basa asofu ikopo mu di nya dededa na wo sa koyese ne wo sa koyese wo bi wo no mu wo hunu bibia ne waje adi wo se ye no kore eye fimu ni wo de ba out a ne wo di se nkwase se wo de mo hwe wo de ba out a ne wo di sa urofurofo no so person move ni enye trend kaka wo pen enye wa wo nanim nanim tan nyame onimo enkrofo bi wo bo ma wo te no de atare ha te gban no de atare te gban sensem te fa ne sa fa ko because nim sinse hunu ene wo bo wi a wo bedi ayahwe ba fanfo ye bot ye omu bot dance no omu sa omu timi pedi omu to no hwe wi mu se ya no omu to me se ya goro ne form nyame nim no mamo ka form ne mo sore ya nka adwaman do kura be do kuro mo enya sem ketwa so ti asem enche nema ni bi wo honom na ye ka mo ma ye nka sa menka ebi jimi dodo chodi asem wo ye ase ne sen dia wo ye ase ne sen e dia pa na wo benya film so ti ase edie pa na wo benya ye den afri saade no ye ma ye ninya den na ho enso no di daro ni musuo ko pa no de wasimu ni muni ade ko twa eniema bi wo na mo ya ne de mo hunu hwie o mo beka so ya di jimi sika kakra obenya dinti ahe ne de be ma no film twa ahe ne de ma 200 cedis 50 cedis Omu wi ama hwe wateka wa wura ho ache owi a no na wono be da teka kan yanko before ye twa so e Job 38:1 verse 8 no se na why no kan position na yanko Nicodemus de ya no bibesime ka bibi chiro me ko no obi wo no mu a ye mo nasu o friend ho say I'm a Christian. No, you are not a Christian. for my starting wo ho na ye mo wesu so you are not a Christian. You are not. Yes. You are more to afford them, so you are not a Christian. So it doesn't matter how powerful the man of God is. It doesn't how powerful the reverend is. The moment or this so in the name of Wabua. Yabu to swimming pool to so a German one at the mount. Will be able to swimming pool, a German because the swimming pool, no, I don't know who could do a home. Kisses from communion home. And your bunny pa a sua at Sene. Nay, I do a no, at the Bonino. I will Huraya day at Nenako.
Can you go? What's yes, what's in the say? No kind of so say, Sha. I'm free so many who will be What's when feeling so many who will be at? or reach me, Yakupa, What rich means Yakupa in here? you were free or whenever I want to know. Set what's in you were free or who no more want to know. Or your Why you want to get free when I'm now, joy ya when I'm. yes, to say, Who was the same way I want now? yes. What's in that? I am out for because there is no spirit. There is a spirit. Yes. Unis can also a moment. Oh, ya won't have money now. So, yes, ya won't no money. Sir. Nicodemus, no, ya honamo back. Yes. But no friend who are church the children. Nicodemus, no, ya honamo back. There's no friend who are the children penny. After for being more, they don't even have Holy Ghost, they don't even have spirit. They are not any branding, any azar. Wasofu kwa yemo nesu aya bisa wasofu obia no so ye sunsun sorry sofu and now you spiritual person bisa si abonesu why tete wo why no dey ni wo certificate won ko fa me chiro. When your father is a pastor, that doesn't mean you are a prophet. Told you here. Can you go? What's it? The offer honam awono no ya honam na the offer honhum awono no ye honhum was the offer honhum awono no ye honhum o se ma ne nya won say was a man nya won say me ka kira wo say etwase ya wo foforo Nicodemus waso bi wa kire na so wonim tabu wonim tura evangelist for no na sa told you here. Can you go? What's it? Enframa bakofa akwe. What's enframa bakofa akwe pe? Na wote nenka. Na wote nenka. Na wonim fa akwe free. Na wonim ba bia free obi okita spirit ne sa na ote ye. Obi okita sunsum sa na ote ye. Enframa na bako ba bia e pe. Wo bete nenka na so hu ne ta. Aya mo hwesem. Mo hwe warrior prophet achi akwan no. Mesra wo mo ntwi break. Watching. Na nya dia mo be hunu. Hold ya there. Anya dia madom no be hunu no ba bia o free. So the because of the seven frama, baby, our penny warrior day. Your wood you know better than can. Yes, Lord. I said from a coba, now one tenenka, now wouldn't fuck with free, sir, I wouldn't fuck with cross, sir, Sarah soon will be our wouldn't free whom was will be beer that one wouldn't free whom not the same frama, wouldn't baby a walk, baby, son will be a one whom, Sandy Bacon, son what here. So Nicodemus buase ne say was Nicodemus buase ne say o kire ni e be den na ye numa ye ho wo ye Pharisee ni o ne so wia ne ho so the asia wia ne ho abebe je akwankere so the asia ada bia meka azofofo no da bia omo ba be je ne ma kodwale so the asia tina ho no nka se men ko ba bia tina ho no wo ba be je ne ma kodwale kan ya nko wase o chechire ni ebede na yenuma ye ho wo so chechire ni ebede ne nsema wo kanya ye ho na Yesu buase ne se wo ye Israel chechire ni na wonim ye wo se wo ye Israel chechire ni ana wo hunu we no ana wonim ye no wo ye chechire ni wo ye prophet wo ye prophetess wo ye susu difo ana wonim we nyina ne wa hwrade ana wa bon o bonde Kosuya de ne bra bra. Choti ase. Ene Nicodemus say wa bon. Wo ye spiritual. Herbalist no nim we nyina. Ene wa bon. Koni kosuya de koni san bra biem. Woni sunsun. Dabi. Oya me just ma ya bre. Aya baba ya ni voice. Suswe ya bre. Baba ya ni voice. Oya me suswe ya bre. Aya baba ya ni voice. Suswe ya bre. Baba ya ni voice. Oso ye ja chache ni na wonim ye no. Sa no kwai me se wo se de ye nim na ye ka wo se no kore de ye nim no ene ye ka na de ye hunu ne ye di hu adanse de ye ne ye hunu ne ye di hu adanse wo do ade ye hunu no eno ne ye ba be ka kire wo de ne de ne ye hunu no ene ye di hu adanse Wase na etu munji adanse no ni wase munji adanse ni sa me ka mo fam ensam wase sa me ka mo fam ensam na munji ni a ebede ne maka mo soro ensam ebeye de ne maka mo soro ensam
No be frusro. Obi frusro. Agye wo firi osuru sane ya. Agye wo firi osuru sane ya no. Oni papa ne wosoro. Oni papa ne wosoro. Na sade Mose ma owo no esra so no. Sawa ne twa say wo ma oni papa ne so. Oh yes Lord. Na obiara a wagye ni die no anya dan kwa. Na sade Onyankopɔn do wiase ne ye. Ye wagye ni yo. Ye wagye ni yo. Ye wagye ni yo. Obaya ma o. Ni nyame na wa ya bidai. Obaya ma we. Na wa ya bidai. Obaya ma wo. Ye wagye ni yo. Ye wagye ni yo. Ye Yesu ye Elia ye Elijah ye. Obaya ma o. Minyame na wa ya bidai. Obaya ma we. Na wa ya bidai. Obaya ma wo. Yeah, Miss Ma, just Miss Ma, Miss Marco, just Miss Ma, Miss Marco, watch us as so, Miss Marco, watch us as so. I will Joshua, walk over Joshua, and I dream of original. Yeah, Miss Ma, just Miss Ma, Miss Ma, just Miss Ma, Miss Mama, go watch us as Miss Mama, go watch us as so. I will Joshua, walk over Joshua, and I dream of original. And we was a Judo, and was doing Yanam. Yes, Muja baby. When you was sure I played the twist with him. Hey, which one cannot pay was say what? I feel you boot for boot, war for war. Me say a bed done what? I may say a bed done Yako was yes. A man no magician. Well, how no magician? How and a penis no magician. Yare no magician. A bed done Yako was Miss a bed tanny, Miss a bed tanny, a bed tanny, back to sender. Yes. What you say? What are the American Nicodemus? What send me a massa? I told you, go deep will be home, or deep for Kita Sunsum, Papa, what you near ma? What show Sunsum near Mancassa? No, what it tastes. Support to knocking things. Things are knocking things. Things are. That's what share on near ma. Almost share the Yamasuma Yadusia. Share dear. Yasia soon die. I quite die. I'm telling the gospel truth. I'm a son. I had this year. You see, I didn't Yanchila didn't. I can't tell you, wouldn't mean you. Tina Bible, young can. And not to the Bible, young can you know. Or say what would me kind Bible we are betting Yami and Tennessee. San and home when you could demos, we are not one so cut or conum Father seeing and I don't know where Johnny Yaba. Mobina da what? And I don't know where Johnny Yaba there. What the Gibia Jarret, what the Gibia Sra. We are catch yourself on your papa. Oh, we are. Watch yourself, what dear? And one your papa and your day. And go home. Jammy Ninja Dang. And now, she out the morning. No, be a fast son. I know 9. One in the home, sir. Missing my winning na home. Miss a bed damn me about but they will put the young because you got the man in Danny. Or when for Metatron, man in Nanin so where the water Mrs. Sana, good animasi, the woman in Guassier, do all the Samani, don't you show how, don't you say by a man here, with the wood channel, made it sudden. Amen. Bedane. My winning yet thing, and na hopa, and now. Ma wani na ho wate ni nipa aba no ebi nye ebi ya bayifu Nicodemus say no ye hypocrite o you dwan wan ogbo hina we free for the sea fu nim wono am kobo po obi wo ha sa na ote ye ma wani na ho be se wani na ho wate obi wo honom gina wo nche nyina wo pe ahwe ase wo hwe ase pe wa wie na dwuma be free wo nchen Wobi wa jina wo nchen wonim se wakoma wonim se wo yama wa hwe ase ye ne wo hwehwe wo hwe ase wie pe mission accomplished wa wie ti ma woni na ho wate me se mo woni na ho
Yes, say wo nyina ne daw. Afu etutu anam see your secret is your power. No bia no ne be share your secret. Nipa aba no mo nye ye fre bi agbeto menyon wo nipa nye nipa eba no wadwa ne wate. Suro nipa ne jai saman ko saman de wawukọ oni nyankopon ntam asem ne de wo ban woni ne suro no de oni ne didi ne suro no wonyonko ne suro no wadamfo ne suro no woni ne wonya wo be kawo obi wo ha gina wo nkyɛn no wo pa ma wate ahwe oti ate wo sum fidie ne ntunyawo ma ne ntunyawo nhwɛ obekɔ odo woni na ho ate enipa aba yehu omo no edu ayo mo ye nkanaman ye ma ye ninye den enna ho tumi ewo nsuom if I make Revelation 17 and then me chiraw the reason why ye frɛ maame wata ye nkrofo bi maame ntomo omo frɛ ne maame omo nkrofo bi omo maame no omo maame ne maame no nkrofo bi omo maame no kan ye nko odifo ye toa so e Revelation 17 atifa so obofo bi kase oso na obofo baaso a okurokura nkuruwa munso baako ba me nkyɛn be ka se brana me nkyere odwamanfo kase wo se brana me nya den me nkyere odwamanfo kase wo se brana me nkyere odwamanfo kase no a wati nsuo pii so no ono na wiase ahemfo wo se ono ne de yen wiase ahemfo wo se ono ne de yen wiase ahemfo wo se ono ne wiase ahemfo ene na bo adwaman wo mo ne na bo adwaman enti de sa maame no ahemfo ne no mu eni ne bo adwaman yo mesi sa maame no ahemfo ene ne bo adwaman kan ne nko atitirifuo ene ne sa maame ne ye den bo adwaman ne na adwaman monsa na bobo wona wotete asase so no sa osi oba adwamanfo ne ho anisuade hu osi oba adwamanfo ne so anisuade hu no osi no de me nam honhum me ko sere osi o de me nam honhum mu ko sere so na mi hunu baabi wose mi hunu baabi wati aboa kokko wose wati aboa kokko so butusem din ahye ne ma wose butusem din ahye ne ma enti wo ba no wati aboa kokko so ena butusem aye den din ahye ne ma no wotire nson wotire de yen nson ani mendu no oba ne shatade afase bre wose wo ba ne hye atare mfase bre ene nkrawo ye ka fase bre ne nkrawo eye gold osino disikani abode abo woso disikani abode abo ene ahwene pa ahyehyɛ ne ho no kura sika kuruwa woso kura sika kuruwa tiwade ne adwama mo fi na ya ne ma yes no matwero di bi won mama so say ayintasem eye secret Babylon kese no asase so ni adwamanfo nyina na wose asase so ni adwamanfo nyina maame no oh the reason why I find maame wata no wose asase so ani adwamanfo nyina wo mo maame ne sa maame no nje fe ne maame wata yes to ye nkrofo bi maame sa pepepe to di azie wo ye nkrofo bi maame no kan ye nkwan wose na me hunu sa ahotifo moja ne Yesu adansi wose me hunu se ahotifo moja ani Yesu adansifo moja na ye den aburu oba no na me hunu ya na ya me wan akese e ba cho fa question se bra ati o question bi sha me ba cho fa bra ati timi aba na question bi ya wo pese o de ba no me sro betimi di aba ne akenkan ya ma wonti bibia sha ne akyerekere wade ene adisuo ne ye kyerɛ wo na me bie wadwem na me bie wani obeka se na mamu atakora no na wo ye hwan ti de fe ne mamu ata ne me hunu ne den na hefa saa na wo di for Bible no se agye wo honhum sa ni so dia se enu ntinya wo mo ko frɛ mamu ata na bo dam because we spirit enu tira da bia nka jote spiritual ne man we spirit enkoto meto dem na be da ne bosoma be kyerɛw o dia se na akoto kawa in the name of spiritual odifo kwenkam di say aden na ema na omo ya kokko no always bia no ye kase maame watama ne wo mo wo se maame wata no ne ma no ye kokko ena eye da bia meka bosum bia ye kokko okay spirit bia o tinzo mo ye kokko onye tuntum spirit bia no nti wo so da ye da hunu buroni ye bosum okay
also die na hu broni a eye bosom enti abrofo no mo ye fallen angels ma okay odi ate omo ye fallen angels ma kan Genesis 6 where enu nti no oni broni ebeda no ye nipa tuntum a wo hu tuntum da obewo kokko omo moja na no odin okay ti Queen what ho ase Queen Linda so say Mame wata ene bosom one na more powerful. Yeah, mame wata no it's like ono no ye bosom. Abosom nyina hema no. Okay. Abosom nyina ye ka osoro hema na one ne mame wata. So ye powerful. Oh ye powerful. Yes, omunyo report man. Okay, ampa. Omunyina because no say to me tinsuo ma ensuo ne say to me etie bia afram report ama Epokesi. Okay. To me eti afram no report am epono. Enti no huhu nyina ni ensuo bia to me timu no. Om report ma me no. Enti no you so much powerful. Enti kra na baifo mboko. No tira baifo ko ho no. Wo te bayi ni bo so ye ba ko. Nyina kwala bo no. Bayi se de asofo na akonfo no ye kwala bo no. Sa de bayi ni bo so ho me ye kwala bo. Mo ye kwala bo sa. Mfam questions number. For questions bra this is question time. Yes. Question time. Yes. Who person Fred so number no 0553733808. Who person Fred. Queen Eddie. Queen say. What's it? Sunsuma ware no. Sign it here. Sign and spiritual marriage no. And no a marine kingdom. And a left sa incubus eso yesa. Omo nyina ya categories of mamwata. Okay. Ya wale left and incubus. Omo nyina no omo ya categories of mamwata. Enti no sunsuma ware no. Enyam etori bia de nyam mamwata na nkasa na awaro. Ebia ne mma no. Ana posna na apo waba no. E na aware wo. Because obi biara mame wata na ware na nkasa no. Wo ye lesbian. Ana gay. Okay. Obi biara na mame na ware no. Wo su na nkasa ware no. Wo ye lesbian ana so ye gay. Okay. Enu ti say nkrofo no wo sika no. Mame na nkasa ya den wale wo mo mame na nkasa so tro ne so okuta sika kuruwa golden cup. Yes. To obema ubi uso na sa pepepe enje no ne ase ade ya den ewo ho nom odifo UG say that means left no on ani mame wata na no ya left one nko. Okay. Left no ye female demon. So yes, mamota no your soro hima. Okay. So yes, mamota no on your soro hima. Enti ya ka asase ya wonne ne maame wata. Okay. Ya ka asase ya wonne ne maame wata no. Mamota so ni kunu ani Persia. Asase ya asase so na okwa akotu nsuo. Yes. Ayemfo mu biti ya odifo. What is that people who no kwa asase na se ekugu nsuo nim. Odifo nyame. And me pato bia fa the question na what obia fa the questions mra. Odifo Queen say o nyini no o say mpanifo anase ne fiefo ka che ne say ma won tan kwa epo ano because one epo connection. Yes. Yeah, it means ne ebia wo maame ewo wo no okoji bibi oye mu bebire wo obi bebire mu bebire wo honom a anase bia mu family na mu fi mu no omo relate to nsuo. Obo mu ti yensuo. So te yase enche bi o metima ka chose enko nsuo mu na una wonim die ntia ena obi wo no ma se maame ne dubachi aya na wawale ye ho ye den o ma anwale. Okay. Don't get it. No. One say oh marine spirit ya de epo ene ye. Okay. Ana epo not ye. Ya wa haba we fe tutumika ko hwepo. Eno ene epo ensuo ene po not ye. Ye wodi a obakọ se ensuo no. Ene odi cast saade. Okay. Lawrencia a fool or say marine spirit no a evil spirit ana. Yeah, marine spirit or evil spirit. Short yes here. Marine spirit or your evil spirit and into them. Obi bia wo masturbating. Obi won say edrenu.
Edreni ma wo ye mre. Wo ye bogo. And one take care. I'm home paye. I'm nyame anyi sad na mfiri wo so a. Ebeye on top of your head. Ebeye on top of you. Ebeji wadwen. Ene wutumi yadan efa. De piano ayemre. De piano oda. The piano oda. Queen money was see or di for say amafo bebe ta aka se omo motiti ben so na no nyina no omo easy access ema maame wota no yes obi sa say ye no ya eya no kore omo a obo se hwe enkranfo no se omo easy access ma epo papa enkani akola betima ko dwale pum wo asantini akola de ko dwale obefo akọ enche no de eyade ayede eda honom enkranfo nkola no ye wo easy at epunim kwakete do no odanso no mu dware mu dware ko wo asantini no kotom hwe so wonfa wo nkwa told you any pono efa obi a omo wo obi a o relate to that man mo attachment no e ko kasa kire pono man di nipa ne back ampa nkranfo no obi sa wo nkranfo no obi sa wo ho a oba kwa kwa friend aba amana kasa a kire man de sa de na ye de aba back nese so ne mama wata no connection what's otiri kasa kire okay Queen Linda o say mama wate asese spirit na say na mama wata eyusu nipa say no ne ma kire mo no because mama wata timi yusu ebinu o kom mama wata ebinu wo hono mo a o kom mama wata no so I said waka no say bosom oye bosom kase to diatie oye bosom kase abaifo nyina ahema no no ye fa abaifo wura wadono ye fa dia no ma ko powers wo ho eno no to de ye dinya abaifo wura no odifo Queen Linda say eya no kware say ebi mo kra ewo nsu ase yes ye no kra so bi wo ho an kra ewo nsu ase ye no kra sa so bi wo ha wo kra ewo nsu ase Christian Asare we do the abetu mo say so da ya na would spaghetti and macaroni macaroni ni ho an de ama because so da ya ye ni di so the as here obi bia wo so da ya wo didi no yare na de ma ya nto yare ya ma wa de macaroni we de fufu ya ida se ye initiative eno no ejina ya nto yare ya ma wa ya ma ba lo kwa na se ye ma obayi okay ma film pacho mo famra mo questions no unti bibia ase ye kenkan unti bibia ase wadwen yo kesene ne efa de yesu an hu a questions bi aba mo nye we mo famra obia famra yesu nya power in C 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 odi for heavenly na o say papa please what are the symbols of the marine spirit o say what symbols marine marines no omo symbols bebire nyame yadoma me baba be kire omo symbols and marine go be on sword marine or on sword omo come marine no omo was a sword no so the asem and the head of Medusa no nyina ewo marine ku anim odifo you just Castro no oba na omko nsom amama bie wo se onim se epode onpa nipa dead body enti adan na so omawu a epo anyu omampi se epo no onpa se waye bibia wonyumpie okay eno nche na epo fa obi na onyi woni because epo no ofa obi a ye won krofo wosie wo ho wo kan twiro na wo ho wo se eda no awufu a wo pum nyina ba ya dan sorry and just unko ye bibi bone obi wa no oba akoda so te ase obi wa no oba akoda ni odi akodware po obefo wako ofa wa wo besie wo ho ena obi wa onomu a wo kokofre saint so te ase obi wa on masikani bire na dufudie nti wo kompo na no akofre saint wo bia otimi twutum and Castro there is something behind so the as here bibi akoso ho no
So the because in so foul our do besie ta se wunye bibia ofa wunsi obeyi wapi. Okay. Queen money say odi for say omo ko nsuo ho anadwo ene nsuo no kwakasa no nso e. Ya omo otumi. Okay. Eno bi oni nsuo no wakolabo. Oni ne ye adwuma. Ama na adwuma wa. So the asem. Oni wakolabo. So oni no wakolabo di abetiba ko nsuo no akofre ne na kasa. Okay. Rebecca Amofa Boatin. Odi for say no kware say nsuo ase no. Yesi asase wo hwe te se ya asase so mostly amanfo omko hoba no. Ya say ahaya. Ahonhon no so mo ba bi omoti wo nsuo na ase. Okay. So the asem. Eje nsuo na ase no asase ye den e wo ho. But obi bi obeka so akopum no ni nipadua na kono boa. Obi bi obeka se me kopum mi nipadua ko e po ye mfa ye nipadua anko. Ye de ehonhom ne ko. Obi bi obeka se me kopum mi nipadua kopum no wo boa. Wo ya za. Because revelation no kan say what me na yes. And in yes spirit ye ba be fa na ko. Okay. Ejo bi obeka se mi nipadua kopum no me pa che wo kan atayiwa afo no but Queen say obetimi atutu marine spirit afro bi so with salt nchina na. Yeah, obetimi atutu but it depends which marine spirit. Ebia no ye din sin ebi. Ebia no ye din sin ebi. I think say that no mo pictures ni bi wo honom. Marine spirit no last time bi na mechire nyame ya doma warrior empire mede ni nyina beguso amamo anadwin ni ya hwe star ya omo ye den omo tie so tie ase mede ni nyina beguso amamo anadwin nyame ya doma dai beba medom pictures nyina le lifting kubusu no nyina e wo honom medom nyina pictures ba beguso amamo anadwin na mahunu sade omo ye den omo tie ye den efa to bibi obeka se o mede me honhom mede mi akasa me nipadua ekọ marine kingdom no oboa ehọ no yemfa ye nipadua anko what the spirit no wo dom de ko ntin wo say won de minam honhom sa pacho mam questions enemra odifo you just say that means samama otati epumudia wose ne say fish are we nyina dangerous so no fish no e wo different angles so yes and a fish no ebi wo no mo yetumi fish no ebi wo nti no omo yi nam no o timi yi spirit no ma sa tam ade ne tu akokomu back obi bia o ye posu adwuma onam ho kwa o obi bia wo ye posu adwuma no onam ho kwa sometimes no omo yi wadie nti na Jona na po afachene yes ano mo twin tontosi bibi koso yes ento bibia na omo ye cements no omo nam okwa o bibi si wo nsuo no twa they know that something is happening enu ti nsuo no yes ade omo kan so obi adiboni wo boat obi adiboni ayese ukotwa afram uko afram prince ni wabu wonsa ye ka kire o ship ni mu se wabu panto ni mu se wabu wonsa sifirim emfa ntwa esa ebemem ko pass ma me bi mu enti cements no omunim rules and regulation e won nsuo so omo nam wakwa o umfiti brako base medical nu ko to poso akọ. No, it doesn't work like that. Queen say, before no quarry say, asofo binom use marine spirit and the chi omo sole members. Yes. Omo use and a bebre e bow down Emma marine. Okay. So yes bebre e bow down Emma marine. And they know the no kore pa. Mama Rebecca Amofa Boatin. Wase papa omo so marine spirit no ma wie yet sen. Oh, it is a lot of chaos. E chire bie nanim wa bie. So the azie. E chire bie nanim wa bie because no marine spirit no hwe. Aya da bia me kahwe. Obehu say one time cry for no omo so marine. Omo na omo nshamba ba. Da bi. Omo na esisi form. Sa no the rules and regulations here. Omo rules when is no aboard am. Okay.
ono no saa no tie wo kire wade no wa di super no wa board dam to be won climb for no o be wutin obi won ma onnam a onhye mpaboa wonnim data wonhye mpaboa woni marine na eya dwuma nti marine na ka kire se ma wonhye mpaboa sa no anu no odi so ama no ho atom odi so sa wo de won ti ase money say ade nti na yese o kompo anu atu sika etuma ansa na wasabi because na ebia obi di sika ne koto ta de ne be hye epum so obi bi wo epum a ana obi agi obi bi ahye nsuo mu a na wo kwa wo di sika bi ko kwa koto na sunsuma de etoto no yemfa nsapan enye ne kwa sunsuma de ukoya de su spiritual de bi a emfa sapan nye ne wo de nsapan koya ade ne enye yie ma because be yie no ebi okoto no de abre ma amwata no be yie ya de a be yie yi wani monyama oyiwa aya de bia no ka omo masturbate omo sperm se baba out no yawo ayebi clam marine ye fa de clam marine okita small pot wano no what do sperms ni gum omo incubator no de akogum o say aya san kwala jimi na nsuo mafo omo ni mu ye ran no mani ay poche some say den say nkwala ni nyina omo ye pe nani mu round ni nani ay poche say nkwala ni nyina omo nyina ye pe omo nyina odu omo jina wa omo nyina se omo nyina ye ntie kutu round omo nyimu nyina ya poche masturbating sperms na wo nim so masturbate awie sa clam marine ni be fako omo mu ade omo incubator na wo do mo nsa fofa ho a omo de omo sa kokwa ho a adani nipa upe bia na omo de na ma Difo bi okọ bosumo sa okoje ba mo koje wo maame wota no maame wata no me ka cho secret no kamari no what collaborate for because no aposofo mo ne maame wata ne ye adwuma bosumo so mo ba to tiati ono so mo ba to okoje wo honom do ne nsa fafa ho elegege oye shonfo no do ne nsa fafa ho no no akoje no de abro ti se nkwala no o manimu nyina eye pe Oba obema o mani mu nyina ya pe nani ni ye infinfin na de fam body chemwate nani no ye infinfin me kire wade pa nani ni ye infinfin ni nani mu na ye round ni tina ye fia kakra bi se no usi ho ni na no ajufu o mu nyina se nkwala no mu nyina o ye pe sa nje ye collabo sa clam marine wono mko ono clam marine wono ne mani pa masturbate to kita small pot the moment abe masturbate no abe fako acho mo fam question nim na obi afa question nim na ye time no ye wo be ye 15 minutes pe ne ye pon odi for you to say yampa o say na na yank be a fisherman na kan ka chen say enya fish bia mpo na wo se nipa de nani hu yes eje bi wono mu a fisherman fo no omu yi nam na no mu se eyetumi a omo sa de top ni mu back omu yi nam no mu se eyetumi na wo we octopus jai obi bia wo we octopus jai mo am frefre no mu nyai wate mo we octopus no mu nyai posna wo we posna jai wate me ka no kwara kire wo me nkasa bebere ha ye kwan ho wo we posna jai ye wo nkrofo special nkrofo bi a wo mo we saade wo we posna jai ye wo special nkrofo bi a wo mo we saa na mo Odifo akwenkam di say tama no wata krade no amanfo bitimi ka se odifo me kasa kramati bi da mu bitimi ka se onwu se ka efiri apunimu ba aha omu se ebi wo ho a mo se cosmetics ne ma no mo di free apumu eba o se eye no kware anase bosire mu kama ba ebi wo ho no mo a eye spiritual de okay so ti as obi wo ko consult okay na de be che na be gumpu na no akofa so ti as obi wo no mo ko consult eye da bia me ka hwe eniema bebire gu akra adwam yedi ni nyina fa duty anka Ghana ye woska kabano woska kabano kekufu do woska pa meseka ni nyina fa duty anka niema bebrebe e wo Ghana no ugbe komokola niema bebrebe agudwam no seka ni nyina fa duty anka Ghana ban ko woska pa Queen Money say adentina mostly say
occasion bi koso na manfo gupunimu dware definitely be fair be pon na pona fa nipa bi. Yes, because about 3 o'clock epo no sore and oyi ni ma ukopo ano a 3 o'clock wo de hwesta epo ne beye and then make secret natural 3 o'clock no hwesta ya epo no ebe ma ne ho mere so aye afo be hu se nipa be gupunim ne eye ne ma ne ma kokoko be gupunim tu fiefu eye wo se ma apew no mie bi enchine no so yade ye den wo honom enchine pono ebo 3 o'clock a na wo dware a oyi ni ma no enchine omo a wow I don't tell you maame not here wow wow said here out here I want the cram marine I want on ne ba no wow anya dia wo be ya den wo be hunu nanim I want said here out here enchine niam bi wo honom na ye ka akire wa na wamma wani ayeden ada ho wanwe me the shape no bi kire wa said o design o mo shape no marine symbol wow said o mo design o mo shape no o mo designing as a marine symbol otherwise no de ne to so be minim obe minim me pa cho kenkan comment no be ka mu fa bo wose papa obi o ho anu akofre marine spirit na abone dam yes wose abone dam sa na nyame nipa bi betimi asa na yare ya ade o nyame nipa wo sunsun okay se ba wo dam sa na ade o nyame nipa wo sunsun because oni spirit anya de obetimi asa wo yare okay so the asem oni spirit ya anya de obetimi asa wo yare because no o ko free saint no na saint no bebre frɛ ne mpoa no ene amusieye empoano ene amusieye bebre ye den afrɛ no ɛwɔ honom Francis Ochille say I salute you great warrior prophet. Oh pastor or your prophet you. Oh pastor Francis. Oh prophet Francis Ochille erade inshira papa erade ntutu anamo nsi ena nwumire Yesu ya maame wata eni tumi a oyede okita so dia se oye nkrofo bi maame enti ye be kire wa unsa de wote na wa unsa de wote na wow ejini wu dware eponimu a obetimi ayeden afa wako no dia tie wu dware ponimu a obetimi afa wako enu ntino obi bia woko epo no onim sansem a meken ene omo kopo no omo nye normal person so obeko uyesi man you have to get the spirit first so yete on fiti preko pese me koye postu adwuma minimum hwe ne po na da hokwa epo no ena hokwa epo no eda ho no no ena yekuro kese ena hokwa ena ho trada sa ubetimi akoma akodi wurof ena ho sa kita power and authority sa na epo no yeden etie nti the moment ya obeye wadwen se me kompo ano makodi agoro no agoro bediu di agoro bediu to tie nti omo mo ko hono mo no omo yi nam bi wapunim no hunu se enam we die enim kwan se eba bonten a no omo sa de ato apunim back Queen say mama wata no di for ya wona colors ana ya o mama wata colors wo ho to dia se mama wata ne color ya white color ne color o use pa ya white adi fita no ope no kra wampe fi adi fita pe no pe no turu be hu nkranfo no no ma bo nwera no no dia se ene mama ata no wo de mo obibia o worship mama ata no onam ne nan sisi form onam kromkropa ne nan sisi form ma bibi onam bia won hyempa bo because mama na maniska ene ono no wache ne na ade a wonyema no okay Juliet Ampa o say odifo obesi dan hu se mama wata aware woda tot yase obi bia be hu se maama watawale won wo ye oba wo kofa onyonko ba wo ye be ma kofa onyonko be ma yes eno no be hu se maama na ankasa aware won na lele tini nkubusine de ono ba beda kado
One de oyo oba obi mo no ba beda najo. Nto bi wa obeda sore no, obi hu se obi ni wa baba beda. Obi wo mo se woda hu se obi ni wa baba beda. Sa na tie. Okay. Eno bi bia ma mo ataware no onware. O ma onware. Wale kure ebegu nya de oba mo aware. Sansa ne yira na ni kunu. Ne yira na ni kunu ne ho. So ti ase. Enya de a oba mo aye den aware. Obi anfa the question na ye twan question no. So ti ase. Ye twan question no. Eno obi wo no mo a okita bayi. Ne bayi no ayete se won se bayi wo hye obi ase a sei no wo ne te to the ase so wo hye obi ase obi wo no mo a ma bebrebe am ko gege entoma etomasene chame entoma etomasene no sei ni mo ase eye wo ne be hye mase to the ase sei abo ne be hye wase a na wase aye den aye sei tin wonya very very careful obi wo no mo a wakoto mama watade obi wa mama watane me wale no wakoto ni chain ana na ring ana na hwene e no de ato na sene e no wabe wale no wanu akofre no so de ate ene sa hwene bebrebe a yes spiritual hwene a mo de toto masene no bebre fili marine kingdom ene bebre wo benin no mo ye no ene mo de gu o mabosom so to the moment a wo be go de hwene begu asene no ne bosom na be wale ntie ni ye o mayo ano so dia se enti the moment ya wodi beto asene no bosom no wa ma mehye wase a ne wa be wale to be hye wase a sei no wo ne hye wase a etie odifo heavily na o se se mare no e ware wa utimi ne wo ba ya ono wo ba obi obeda sode no ne wawo obe so da ne wawo sunsumu no one wawo manchani kan so no unya ba enu nti ni gay and lesbian o mo nwo no wo ma wo nwo enya de obe mo wawo odi for Queen Comes say Cape Coast edu omu festival na oni ne namfofo anase ni nuanom ekompona no no makọ gada sede na ewo ho no mo de aye chen yo wase ya na enye because carries no sunsum no eyesika ti the moment a do be ye chen ato ko mu no o kire se marine ni metal enti won se akonfo no ya no mo de sede na ye chen no e de omkom eye marine symbol ma be watani sika no konfo ne wa pam yes so ti ate ma mo ata ni sika no enti oba bi wo ho a wotimi di chain eto 9 ma mo ata betima ware easy it depend the chain na wo de beto 9 because no chain dan o za akonfo no obe mo ni chain ya dan kire se konfo ba na chesi ensuo tumi ya ware no to no de ahwene aye dan ato ne 9 papa mama ya champion sisi an oba question we was say obesi dan hu se mama wata ware o chire mu no ma nti we de nka obesi wo be ko back won back ni won ko hwe so ti yase ko back ni ye dan na ko hwe because no mama wata o wale wa mama wata na nkasa wale wa o ye lesbian so ti yase mama wata na sa na otie o wale wa udi na hyede so Kwelenda say eyese obetimi afre wankasa wo kra se nema nye ye e ma wo a wo be frɛ wo kra no ni o kwan se wankasa wo frɛ wo kra so ti ase so ko di hunufo bi na obisa ma wo but wankasa wo kra na wo da wo ne de wo frɛ na ye den eni ho kwan se wo frɛ wo so why because oye ti asefo there is no need say you have to call your soul eni ma bi wo sunsum no we don't do it because no wo koya e de o hawo amane eni musuo ne be ye den ebebre onti na niema bi wo as a spiritual person no minti min kan chose kofre wo kra no oye tias o kra tiasefo and then na kofre wo kra ebra wo tiase enti ni wo kwan se wo frɛ wo kra ne bra wo ye den wo ti ase
Heavenly Nana, see may God have mercy on us. Or see, I didn't hear more. Yes. And near my baby, Wohonomoa, a cosu any paddying. Abrabum. One say, Muamokoto spiritual ring at Thomas and the Quachame, me man. Me pacho a we any say anymore. That's here. Why you say, ya be my penny by the water, pussycat baby. Be my pen and the bewallow. And this is spiritual thing, spiritual ahwenia, spiritual way, koto way for koso ahwenia, no, koto way for koso o panty muno, man ye. Hey, one ye, one she ya, no, I Danny be before for Aqua Yadane, Aqua Mawa Bushina, and Janiama be one more. Me dear, me too for set, and near my be a honoma, and yet, men yet, na akofa wo how, any musua ye dang, abrow. Queen, so a more use artificial nails, any lashes in some mamma or 30 me warrior man. Yeah, no, it depends. It be on no man if you marine kingdom. So if you marine kingdom, dear, or bewallow. Ebi wonu ma niam na bebre wo hono mo bi wonu mo am efi marine kingdom e na bebre ma bebre o mo ye makeups ene ayi hairdressing ni bebre ya lesbian bebre ya lesbian entire o ya lesbian na obe fa free kingdom ho onkoto obe ka se me ko Nigeria makofa ne ma me pa cha we mpona no akogina What you say? Obe chose me ko Nigeria me ko fa most of times almost times so mo use no me ko Nigeria ko fa ne ma obe hu anu no gina mpona no anadwo no wo se makwaba engineer ma ne bebre wo hono mo a atwase ye ma ye ni ye den eda hono Dina praise love or say odi for then a day promise and feel eba. Yeah, one was a promise and fail. Yedika, your home teachings, dada. Okay, that all marine spirit, I the promise and fail, bro. Because one was a home fee. The Pachoka Leviticus, mammy. Was a trap home no better because of your home fee. Into the fee a jow. And Maunya bar spirit. Short years here. And Obibia or masturbation, ultimate promise and fail. So the as here, my promise and fee, a dang, a bowso. Tin promise and fee, no, a dear beer, a beck ni pedria. Be bonny become ni pedria, and I decide the error on a day. I be do what you. If I shall be a kind children, why? Before you should be Leviticus 15. Or say, never de catch a most senior on some Cassancho for any say, or bear may be a sin in who are, or so bear may be a sin in who are. Now who's in the was now who's into the hunt. Now, dear, good who fin a who's in the money. So now who's in free, and one any anasa, and who's in the man, and one many see are, and whom figure, sir, and I be a dear, and who's in the bed that's one wanted. Now, dear, be a better than so wanted. The Okan and I am sin in Tardy. I said, you are cutting I in your day, in sin in Tardy. Now, on fence, when you none won't think was here, sir. Now, the Otana, dear, and who. Some ya not national. Yes. On the sin in Tardy. Into no, say, oh, Dimo biba, no, babeda, because of Okita home finning tino or hunting. About your questions and emra, questions and emra answer. And what you say, or no one call bosom or uncle GB, be so they quite Jim mother. And so, what there be a. Obi ni beda e wada yem okay enti Ellen obi wo hono mo na ya de a ware fiti nkwala abrem obi wo no kita marine spirit ya no odware otime de mawo so te yase ene bia be ma woni na tena pen no otime de marine spirit ne mawo okita bi otime de mawo enti Ellen me pa chew aya na wa frame why na me ya doma nwumre de em frame o chena na me nkyira wa na mo a obeye den obetu na emfa nkunim de enya den emre why Mama Rebecca, or say, Ubet me whom Mamma water with your physical eyes, Miss Mamma Rebecca, ya Canada. Yeah, Mamma, I don't know with your physical eye, but don't try the I will be to me in who the actual. Okay, O compuano, Echo try, you bit me in who the actual. No, so you know where the child a dam. What the idea? Because of a bow dam. I dear who you know on Peso Babeca into a bow dam. You just say I was sorry, I suffer for an answer, I was suffer for you or her. Money,
maame wata no ye adwuma na yeah it depends so they say osofo bi wo ye kwadwefo wo mo mpaye so they unim style ye bom mpaye enti obi biara because empire boy nyame aduro wo be ya kwankyere ko ba so de empire boy dey eta akire osofo bi onim style ye kyen ye yemokom enti aduro no ba akoje to be bow down ma spirit bia eni wo kwan se obaye den ena osofo bi won ma adwaman ema atofo na mama ata yusu mo no pom pe ma ema o ya obeyo ntina sofo no bitimi ni maame wata ye adwuma eye kolabo yes ifo okay maame kun no say we ye counselor na opeda de ye counselor okay enti no eno de eyade a ye den eda honom ti the best thing say obaye obi a wo ye empire bofo oye obi a wo ye empire bofo a na wankasa no ene teachings ya bayi kohwe wanim ne kohwe wachi na hwe ade a ekoso wo akwan mu na etu hu anamon na mfa enhyira ene yedie nya dan emrew labo atese se ye do kompo anu so ye kodwale for spiritual protection yeah so it depend on pa wo kodwale wo ene ade a wodi kodware wo so no tell maka church epuni gate da no and when you're doing a spiritual thing no the gate supposed to be open unless you take something from there. Yes. Told you here because empono gate da no to nipa na wode wo kompo ano na kwanu na make church o sofo bia woni sunsun woni spirit no allow no man fa won kompo ano so here because no ebi wonu ma obayifo je wade o koma ma mo ata eno bi o timi bo udi chiche no da kotupum obo timi kosama no wo ponim sofo ye koye na kwankyere wo ponim no ono akasa ko leki sofo ene kosama ne e wo ponim de ne koma epo no sa ponim di ni dwuma man eno no esase de ko honom e ko reverse ade bia e wo pumu a ye de aye wo no esase mpona no ye ko reverse ma utimi nyina dem e reverse Utimi nyeden engina eden mo nyeden en reverse ma ne nyeden e ma ne nyeyie so to yase so ugina den mo ye ma dwen say you are calling the power in sea hey wankasa wo bedwane ba bia ugina na wonyina ba ti se nsuo echino se yaje obibi ama epono anaye de obibi ewura eponim dia pe obi okija sunsun ansa no timi akọ reverse ama esa awukọ fa de fofora ba fie so ti yase ukọ kwa oba akọfa ade fofora ye den aba fie me patcho yenkenkan comment ne bake yenkenkan comment na eba no me entiase enim ntino me so monsan emputu me patcho monchro ni ye no mon type ni yi why na yenkenkan ye den emam ntino tumi e wopum enu ntini mamu wata no ne pum no wono no wotepone so wonti mu wote so so ba menche oba adwamani na wote nsuo pii so enu ntini marine way no wo police for on from marine police so ti yase ntini tumi ye den e wo ho so mo kopo ne kura mpo no wo mo kwa mami hey omo ye niyema omo ye spiritual things ansa no ma ko enyo bia so na okopo ebefi to di azie enyo bia ne ne kopo esa de ye den ebefi because to me ye den e wo ponim Linda say fetish bi okonfo bi ekodwale wo nsuo epoano ese wo cast bibi afiri mu a eye adwuma na say aya de bia meka say marine kingdom to marine kingdom okay
so they ate obon sama henie ntimi nto bon sama henie ye nyina omo nyina mo ahenie ba ko ento me do etu ahenie so they ate engineer ma bi o no mo a wo ya wo kofa bi foforo wo di bibi koto akofa bi foforo exchange so that I say o je dollar e ko je Ghana cedis na ka kita o dollar kran ka o fa no sa Ghana cedis ni ko for you just say omo to nsuo ben omo to efie ben epo ano no so e won nsuo sanso bi ana yeah so to efie be mpo ano a e de ohawo even wo de mo niam akrompo no asochine rust ni nyina so the ate and normally no wonya denya enkoto fie me mpo ano wonya mpa ebofo a wa anwo jimi ana awotositosi beyi ni mani bia ye den ama because na edura na adwoa ayada bia ye ka se edura na adwoa ye nko nsuo no nte ase titimire mu no se obi twa ensuo a titimire mu no so obi twa ensuo a ka e twa ensuo a ebo ben 3 times aso obi twa bi gira watwa because na dubia no tumi a eti nsuo mu no esore anadwo bia no tumi a eti nsuo mu no esore money say any say omo ye adwuma wo nsuo so nyina wo tumi yes so nyina ona mo kwa wo utimi nkwa ye te say ayi obebia beko labadi no bana mo wapo anadwo de suo mu no mo wapo na unni ni aye de kwapo to ti ase obeji watu asochene krompa ba bebiri aye wo asama omo ye dan emra Yesu yefa Yesu yemfa to ho wori na suafo ni gukudu ni mo no hwede ne po asochene ya ne popa hwede na po asochene ya dan what ne tase wo mu yedi ne po asochene o se so ye honhom nti no o te kasa na ne suafo ni nye honhom ni penti o ma timi antia asochene no o ma timi antia po asochene no musuno sana uni honhom na akoso tete wo de uni honhom akotrai ehu be bow ni Peter no nyina suro mugumu mukekam o mu nyina suro o mu kekam o mu si ye wu adan Yesu so no adan was wo wuda sori yo sorry na sotena no aye din ensu e bakudi wonim enti woni tumia Yesu nante eposo no a Peter se wo nante so bi no wa ntom wotom enti apode woni tumia enkohonko di agoro enkohonko ye dwuma wo ho ti obi kase kosa epunsuo bra odo ye wasama yeka ansa na yakosa punsuo no ye wode ye de ko ansa na yakosa punsuo no punsuo no de be yesunsum ade wo de be yesunsum akwankyere enti eso kakasa bi gugu so ansa na wasensuo no ye mfiti prekope nkonkosa punsuo ni masa trala okwa jonki boys no mkukuku wo mpuano no omunyina wani sa hweda no yakwa papa la kwankyere boy ni hunu mepe ose papa difuo ni pala oto anadwoma ye 12 o'clock ye ko ye obi direction ose boy jonki boys na gu emponano ni nyindata omunyina mo wani sa o se papa difuo yes omunnam hokwa omunnam hokwa jonki boys gugu mpo no nyina omunyina omuwa eni ko ntimi ndapo nano made ye nche so the here enti empoano de okoye direction wo ho ana wodifu bi kire wa se kosai punsu bra na me fanya de ma me pa bi papa empire be na me mo me ko asembe na me nka e de na me fa ntunsu no mansa na masa edi eni nhira ayeden abro ye bre no ayebre odo eha ena me do besi edi adwen de chia ye behwe yesu fraw ye mpese yesu fraw so be yeden e besa odo man kuma nhira yen no ontutu ya namo ensi ofa yemfiri adum enkwadum ene dey me the power in sea ene brewo mene Pastor Daniel ene tenase ya de sunsum kase ye bono doman kuma kire madwumadi ye brewo mene the word of prophet Gideon for yesiedu esiedu kwatwo ni pata ne ho ase ya wompe ofori amanfo ye dura manfo ne ye kai ya no
Gideon Krante no fenu. Me de bofo penny eja obi bia okodomo no. Warrior no. You see suo mu a ne nipa nyina etitigu no. Usia na woso. Waka ne ho de aduro bi anka dem no. Me de ni jaw. Yesi esie eni keja omu ni aseda. De me sire urade ma ono che urade mo ho ban wate. Se niema ebubu oye bi di wachi. Ebi how ebi titio susuma ware aya na ye ding Mari kingdom no wo mo ye ding to wan hye wodifo bi a wo ye ding a maame hunyina besen beso of maame mese ho te sen Erade nka ho queen yehu enhira wo do comment so bae maame amase wa oba pa ho te sen boatin ma ana boatin erade nka ho no tutu anamo ensiye Queen money, Erade tutu anamo nsiye wate ofa umfira domu nkwadom sene mami Elizabeth utie me from England me cha England fo nyina Erade nka ho ofa umfira domu nkwadom musuo nka de opa wo seye afi 2022 yi me se do be sode wo so no Erade nsore wo ne so Mama Rebecca, Erade tutu anamo nsiye wate Kate ho te sen Erade fa umfira domu nkwadom me se afi we do be so sano Erade ntu ne so sawate musuo nka de opa wo seye yimpa yese ensiw yie na ensiw kra yie de wode won sabe somu no ena ne yedie enhira enkoso empuntu abrawo papa openya akwanso de woni pa bonefo wo ba abonsam sukusare na manya botobonin so be dan ho agina mo bile be twade wana amudi obi nton sanfo enhira ne busuofo wo sura prada nkrante di akire emu bu ne nhwe fom mame ya utim from Canada me chia Canada fo nyina me ka akire ma bebi ho te sen mame kone Erade enhira mame Anita Erade enhira ontuto bibia na mo nsiye Eugene Erade enhira enne day me ma obi bia adwo America for me mama ha wia Erade enhira mu nyina England for de enu nyina time no pe ohima kurum me chi obi bia me nua ba mama Erade enhira wate Erade tu na mo nsiye mame adwo ho te sen Erade fa mfira dom nkwa dum nyame ya dom na dom ya ochina ye spiritual bath ochina Wednesday ye spiritual bath ye dware ya edi kan ewo afi mu ye dware spiritual bath ye de edi nubra ene hahama ye noa ni tise dudu ni ye de dware ye ko ye fake ni ye mano ko fa semina mo bi horo nanim ko fa lata semina kokrodoma mo bi horo nanim frew odiazie ye noa nubra ene hahama na de dware ama usunsuma ba ho so na wo kra so asipi asita na niema ye den adane Erade nshiro bibia wo me no tena platform so mame ya utie me from USA me chia USA fo nyina obapa Erade nshira wate ofa umfiri adom nkwadom me manyina bradan Yehowa enhira bradan all the way bradan Yehowa enhira papa Erade tu anamo nsi ade bia da wakoma so no yere Erade efa wonsi yi mame wate woda makoma so pa bradan Erade enhira ofa umfiri adom nkwadom Wonu abusunya nyina I love you so much Erade enhira famu mfira dom nkwadom mame afua Germany oba pa ho te sen Erade nkamu nyina mo ho Mr Samoa masori pani Erade enhira ontoto bibia na mo nye den ensiye me do bibia se na me yadom na adom Papa say yensia wa kebe ni Rusia ni nyankani na dawo o wensia wa kombe ni Wana mi afrawo, wana mi esrawo. Ye baba Gideon ye. Sanka wa mayeso abamwa. Akatamfo, omo memni ya ni munustua. Anka ya ni mgosia. Efefa santroman. Ye baba uje ya fo je sikafo. Wodi ya won't send it from ena me na afrawo. Wodi wetichi na wadi hinta. Yeah. Wodi hunufo. Ye come, ye be, give your granted, na me be come ye be, give your granted, na me be come aya ye come, ye be, abase modi, na me be come ye come, ye
Bible for the way, if you're young, you're not sincere anymore. When the ball what's in the Nasia? Well, what's in the 2 million the Diamano or the Choco? I walk at you, man. I went to our car, Sika, my mom. I am sorry or the Choco. Prophet Gideon for your seed, a man for a seed, a seed coach. Or you got to the what's here? I just saw the canals. I can't do Metatron. Holy Lida. Lama, Lydia, Vida. I know it's true when I have on the sway. Of a running chain. Oh, Yamiti, the more Yamiti, Yamiti to meet Yassi, I will like join them. Tell out here, you are Yadi, who could do for Yamino, or Yadi. In a know I mean, that you know your portrait upon Yamini, or Yadi. If you are me to me, and a medium man of the Yadi, of us, see you come, so far away, oh, dear, come. Give your great thing, I'm in the